siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha umsore wona siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Umhleli womcimbi ke laphana ikhuphukane zakho sovele wenza okungalindelekile ke laphana wey'ngane zakwethu. Wakugidlabeza ukhuzane ngesitifiketi ke laphana wey'ngane zakwethu okanye indondo wey'ngane zakwethu ukuthi lo mncintiswano wekhuphukane zakho ke laphana wey'ngane zakwethu useyunqobe amahlandla azaba mathathu ke laphana wey'ngane zakwethu bese mhlonipha ke laphana ngesitifiketi ke laphana wey'ngane zakwethu esiyindondo ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi useyinqobe kwaze kwaba kanini ke. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke wey'ngane zakwethu ngoba khumbula lensizwa ekuyaqhashwa ngey'nhlamba ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ayiphosti lutho okumayelana nokhuzane ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuthini ke okwakho ukuphawula mangabe isiyenza ngalolu hlobo? Ake sidibane kwi-comment section ngezovulo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile gcina subscribe gcina nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta i-video entsha se-channel siyabo. Wokhuluma dali wofuna ngizohlala nawe wokhuluma dali wofuna ngizohlala nawe wena dali kanti ungihambela umaweni ngizohlala nawe lento engaphakathi kimi iyagqilaza.